Jedna od najvećih prednosti Blendera je njegovo renderiranje, koje vam omogućuje izradu dojmljivih vizualnih prezentacija vaših dizajna namještaja. U ovom vodiču proći ćemo osnove, a ako želite ići dalje, na YouTube je dostupno mnogo naprednih tutoriala koje možete detaljno istražiti. Ako koristite našu početnu datoteku, optimalne postavke za brze rezultate već su pripremljene. Datoteka uključuje unaprijed postavljene kamere s postavkama koje odmah daju vizualno privlačne rendere. Možete dodati nove kamere ili koristiti kamere koje dolaze s EasyForm Studio. Blender nudi dva glavna render pogona. EVE je znatno brži i odličan za brze preglede i iteracije. Cycles pruža realističnije osvjetljenje i sjene, ali zahtijeva više vremena obrade. Ovisno o vašim potrebama i dostupnoj računalnoj snazi, odaberite pogon koji vam najviše odgovara i pokrenite render image. Pričekajte da se obradi i to je to. Imate svoj prvi render.